Jo penso que està molt bé, perquè jo crec que la cultura ha d'arribar a tot arreu. Deltebre és una locura. La gent ve de tot arreu, o sigui, hi ha gent del Japó, hi ha gent de Mèxic, hi ha gent de Xile, i si ho penses realment, que venen aquí, que ho estan pensant des del gener, que volen venir aquí a Deltebre, és supermaco això. I think it's very unique event. It's like evolutionary selective pressure. You know, not everyone can pass through this camp. Not everyone can make it from the beginning until the end. I think it's very intense, very rich. I té molt de poder Deltebre. Ho sé perquè sento a la gent, perquè soc una persona que viatjo, que no només... Jo soc de Barcelona, però sí viatjo molt, i Deltebre se sent per tot arreu. And I think that's why many people got attracted to come here. I think fame has spread it all around the globe. And I already start to see many copies. Y yo creo que una de las cosas que más impacta aquí es el buen rollo, las ganas de disfrutar y como que todo el mundo está para sumar. És una cosa preciosa, més jo sent catalana, no? Que, no sé, ho penso i dic, hòstia, fa molta il·lusió, i també pel Roberto, perquè jo me'n recordo, i ell em deia, Lali, jo en un futur jo vull anar a la meva terra i vull formar alguna tan gran que la gent pugui venir de tot arreu i que vinguin a la meva terra, que no jo hagi d'anar, que és el que normalment passa. I ara quan ho veig dic, hòstia, Roberto, és que ho has aconseguit i ho has aconseguit d'una manera supermaca, perquè l'ambient és supermaco i estic superorgullosa d'això i d'ell. Imponente ver a tantas nacionalidades en un momento, compartir, todo el tiempo estar compartiendo lenguaje, palabras, lo que hacen, qué es lo que hacen, cómo lo ven, cómo te lo dicen. Es que es una bomba, en realidad la primera impresión es una bomba. En cuanto ves el centro cívico, a las personas, todo el tiempo hay movimiento, hay sonrisas, hay una energía plena, todo el tiempo la gente está dando. Roberto, por ejemplo, todo el tiempo está sonriendo, está dando a la gente. Todo el tiempo es como obteniendo felicidad, ¿no? O sea, como es muy lindo como la energía que se mantiene. Es un festival de la alegría, en realidad. Deltebre té una manera única d'existir i aquí hi ha alguna cosa molt senzill a nivell humà que és el que atrau a la gent i és la puresa de la comunicació entre dues persones que és el que més atrau i de vegades ens oblidem d'això. Para mí Deltebre emotivamente me ha quebrantado como ser humano. Yo siempre cito un dramaturgo de danza contemporánea que es así muy conocido, que es Guy Cool, y él siempre dice que la calidad de la danza la da la calidad del que mira. Per mi, el que està fent el Roberto és supermàgic, per mi molt bonic, no? Que de sobte de Deltebre hi hagi tanta gent i tants espectacles i tan diferents i que hi hagi un bon nivell. Per la gent de Deltebre això
Bueno, vist des del meu punt de vista, és com un regal, no? És com que està portant el Roberto, aquí està portant molta cultura i està ensenyant moltes coses diferents, no només, no té una línia, sinó que està volent ensenyar coses superdiferents. I jo crec que això pel públic que no està acostumat a veure art o dansa o acrobàcia està molt bé perquè, no sé, desperta algú a dintre, una sensibilitat diferent, no? I penso que es muy importante. La capacidad de transformación que tiene una iniciativa como del Tebre en una población a todos los niveles es brutal, pero evidentemente el público rápidamente hace un proceso de crecimiento y de evolución que es incontrolable, que es lo maravilloso, y que trasciende ya lo artístico o lo cultural para extenderse a todos los ámbitos de la persona, ¿no? Yo creo que esa es la función de la cultura. I was on the first line to see this workshop growing because first year we were 20 people, 5 teachers, sleeping in the parents' house of Roberto. Then the year after was directly double and then double and then now like Roberto said yesterday night, he opened the inscription and it's 2 hours, it's completely done. So yes, it's crazy how it grows. Para mí Del Tebre ha sido un espacio de transformación, un espacio donde te cuestiona lo que haces y que al final te das cuenta de que tu mejor maestro son tus compañeros y uno mismo. Aprender del otro para aprender de sí mismo. You have to be able to take responsibility for carrying your own ideas. But it seems like we are always leaning on someone else, we are leaning on knowledge that is even not our own. And I think this event gives us a little more opportunity to find ourselves, to find our own individual language. So then we can contribute better to this sameness or this promotion of a culture or whatever that is. And we don't even have to talk about a culture, you know, because this is an abstract term. Someone has to come here and experience what's going on. What culture is what we make together. And when that's separated from people, when people are taught that they have no access to that their stories are not allowed to resound, then that's cruelty. We can breathe in our losses, our understandings, and those things which we don't understand, because that's the beauty of good culture, is it includes not only those things we understand, but those things we don't understand. It includes the part of ourselves and our societies which we know about, but it also has a space for the places we don't know about. And I think that's very much needed for some kind of healthy life. Jo crec que el festival expressa moltes coses, el talent d'una persona que el dirigeix, l'enginy a l'hora de convocar, a l'hora de fer venir gent de pràcticament tot arreu, el vincle entre la dansa, el paisatge, la voluntat de fer trobar aquestes dues coses, sortir dels cànons tradicionals, sortir dels circuits tradicionals, per tant donar-li tota aquesta forma, tot aquest plantejament que el fa tan diferent, tan innovador, tan propi, i que el singularitza i per tant li dona una notable personalitat. Personalitat, singularitat, que a més està plantejat en termes molt universals. Aquest joc entre singularitat i universalitat li donen la característica que té i el fan un referent en la cultura del país. És un referent de centralitat en el conjunt de la cultura del país. Pone el foco sobre la descentralización, ¿no? que a mí me parece fundamental, y que la vida sigue pasando no solo en las grandes capitales, sino que en las periferias es donde está todo por hacer. Y esa actitud que se consigue aquí, que es cierto que es como muy puntual, yo creo que
Cada uno debería hacer el esfuerzo de llevársela, transmitirla y multiplicarla por ahí. És un públic que a mi m'agrada molt perquè és super diferent. És un públic que per mi li tinc molt de respecte perquè tinc molts professionals que sé que estan veient l'espectacle, que jo els admiro i estan veient el meu espectacle. Tinc alumnes que tinc a la classe que és un altre tipus de públic i tinc a la gent de Deltebre que potser no saben res de dansa i estem ensenyant per primer cop, potser veuen alguna cosa que no han vist mai, no? Llavors hi ha aquesta barreja de públic que fa que, no sé, que sigui molt maco i crec que tens curiositat a veure com pensarà la gent, no? Però jo sí que és veritat que des del principi, abans de sortir a l'escenari, et sents ben acollida. And what Roberto is doing, he's bringing the people that are practicing performing art. That is here, as you see, it's a lot of circus and contemporary dance. He's bringing that form to the people that would never have seen such a way of living or such an understanding of living, and I think that's very brave. To bring the dance to the places that would never ever come by its own. He implanted the dance as I would implant the tree on the Mars, something like this. It's very interesting to see how people are receiving dance here, within the clappings. I never saw something like this, that people would, in the middle of the show, clap. And I think that's very brave. It has nothing to do with television or with entertainment. It has to do with just simple practicing of watching, performing. Everyone is talking about it because I think Roberto changed the destiny of this little town. And I can't believe that people are just so open and able to follow, and they don't have any barriers or they don't know the language, they don't know how art is communicating. But they come, they see, and it somehow works. They're very happy, and I think this is absolutely incredible. Absolutely incredible. No resistance. You know, there's no one who would be booing or anything. They are hungry to see things. And also, Roberto is not very elitaire. He gives a space to many people. You know, it's that kind of show, this kind of show, circus, play drama, bands. I think it's a great variety, so I think he's daring a lot, and this daring and this ability to fail or to allow himself to fail is absolutely incredible. And what more to say about it? We can only admire. I am from Slovakia. Italiana. Francés. Finland. Vengo de Venezuela, Costa Rica. Extremadura. Lebanon. Puerto Rico. Sant Jaume d'Enveja. Torino. Brasil. Greece. México. Norway. Portugal. Helsinki. Turkey. Half Serbian, half Indian. Galicia. Soy de El Salvador. De Irán. Germany. La danza es vida. Te sentes lliure, no? Desconnectes totalment. It's kind of family situation. Es una super buena energía. People in Deltebre is very lovely. Que te fa pujar l'autoestima i sentir-te molt orgullosa de que estiguem fent això aquí al teu poble. It's really easy to make friends. Es bailar desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Una oportunitat per a Deltebre en tots els sentits. This kind of celebration of life. Y es una energía súper fuerte. A aprender los unos de los otros. The touch of human. Es muy gratificante para uno y llena. Una part és a porta tancada, laboratori per professionals, no sé què, però això fa com una mena de pinya família, un grup de festival important que suma amb el que és exhibició. Cuando la cultura llega a la mentalidad de un pueblo, crece de otra forma la cabeza. Este lugar es increíble. Feia temps que no ria tant i m'ho passava tan bé. És fantàstic, és com de vacances, però treballant molt. Confrontarse todos los días con los límites. Una dolçor, una estimació de la vida, una estimació dels sers humans. El arte es una referencia del ser humano
para construir una vida mejor. Nos hace bastante libre. Descentralización. Es precioso que se llene un teatro. We cannot stop moving. Antonio. Geran. Robindro. Nuria. Tomás. Maria. Theo. Alexi. Rosa. Milan. Tamar. Rafaela. Raúl. Sofia. Alessandro. Rodrigo. Clara. Ali Younes. Salvatore. Alexandros. Constantina Efimiadu. Breno. Roberto Oliván. Milan. Martin. Laura Aris. Me llamo David Zambrano, pero mi familia me llamaba Jesús David. Vengo de Venezuela y ahora estoy viviendo en Holanda, entre Ámsterdam y también tengo una casa en Bruselas. O sea, soy bi-ciudad. No bisexual, pero bi-ciudad. Tanta gente de otros países y culturas y formas de hablar y formas de mirar, no sé, es lindo. Ves a chicos y a chicas guapísimas y dices, wow, qué cosa, ¿no? ¿Con quién o cómo? Y siempre es como muy interesante, es como lo que está debajo de la mesa en el festival, ¿no? Todos hablamos de los espectáculos, de los talleres, de todo, pero a la vez estamos muy pendientes de quién se va con quién. Hard to say. It's something very physical, chemical, and this goes together and sweat and yeah. So. Me dices de sexo en la danza, me interesa es toda la expresión corporal, donde el sexo no esté solamente en la pelvis. Esa es una pregunta muy difícil. A mí me interesa es todo el cuerpo completo y no solamente eso, sino cómo ver la experiencia de esa persona a través de ese cuerpo. Una bella persona, sono attratto, vado, vai, boom, e lo voglio abbracciare, però non lo posso fare perché sto a lezione, capito? Ci vorrebbe una lezione di improvvisazione sessuale. Vai e abbraccia, bacia, capito? Tocca, tutto, sarebbe bellissimo. Te sientes a gusto. Una hippie guay. Está moviendo muchas conciencias de gente muy joven. Diario estás conociendo gente nueva. Se intercambian y cuando regresan a sus ambientes, la experiencia fue tan intensa y tan profunda que eso les ayuda a crecer mucho más. Y la gente de acá, yo lo había escuchado antes, Traure tot el que tu tens. tienen una suerte de locura buena. I no es tracta de ballar millor o pitjor, sinó tracta de sentir el teu cos i de trobar-te ben tu mateix. La descentralización de los procesos es primordial para la cultura. Family spirit in a really high level festival. Deltebre becomes a cultural capital. Això fa un clic a la ment de la gent. After the shows or party, when you're a little bit tipsy, drunk, to go by bike, it's super silent and you go through the rice fields. ¡Ah! Increíble, me encantó. Ya son 10 años, entonces, desde el inicio hasta ahora, en esencia, creo que se sigue manteniendo, ¿no? Sinònim de llibertat, d'estar sentint-ho tot a cada moment. They told me to leave you alone. Y supone un oasis en el panorama cultural que estamos viviendo, que es tan árido. My papa said to come on home. Se plantea la danza de una manera en la que casi todas las edades y casi todos los cuerpos tienen algo que aportar, algo que recibir. So many different countries and so many different cultures all coming together to share their culture, and I think that's super beautiful. And it doesn't need to be a sharing of culture in the way of like, look, this is how I dance, but just a conversation, you know. It's like a real exchange of culture. Todo eso viene desde un arte y una disciplina como es la danza. Entonces ya trasciende lo que es el hecho de ser un taller o un festival puntual y se convierte en una experiencia imborrable e inseparable de las personas que están pasando por aquí. I think, Deltebre is like getting punched into a face. Some of the people lose the half of the tooth. Some people are going with the bruised arms. Some other people, they finish with 1,000 bites all over their body. But I think the experience is worth it. It's something worth to not die for, but to be beaten for. After even 1 week, the participants are beaten. They don't know where they are. They don't know where is left, where is right. They get completely confused by all the information. But it's a good fight. I like that kind of fight. I la gent se l'ha fet seu al festival. I va, l'observa, ha anat creixent amb el propi festival, són ja 10 anys, i per tant segur, aquí tindrem unes generacions de gent que sabran mirar y entender la danza extraordinariamente activas. En el momento en el que tú inviertes en cultura y la gente tiene acceso a la cultura, empiezan a pensar por sí solos, a decidir y a ser capaces de ver qué es lo que quieren y lo que no. Entonces se hacen más difíciles de manejar, ¿no?
un chute de energía para cualquier artista que pase por aquí y sobre todo es un cierrabocas y una demostración que sí se puede hacer y que otro modelo cultural es posible. A vegades tinc ganes que el sol m'acalente. I a vegades tinc ganes d'estar dins la mar. I a vegades tinc ganes que el vent m'acaricie. Però sempre tinc ganes que m'estimes tu.